Assalamu alaikum mekendештер. Бүгін мына екінші сезонымыздың жиынтықтоочу турун баштадык. Кандыктан биз менен бирге болуңуздар. Каналга катталып, каналды колдоп коюңуздарды суранабыз. Уюштуруучулар Ринат жана Сыргабек. Рахмат. Assalamu alaikum балык сүйүүчүлөр. Мен атым Сыргабек. Бүгін мына 2023 жыл 16 сентябрь экинчи сезонубуздун акыркы жыйынтыктоочу финальный турун баштамакчыбыз. Старт бериле элек пока. Азыр участниктерибиз келатышат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Каналга катталып, подписка болуп, лайк басып дегендей ошондой эле каналды колдоп туруңуздар суранабыз. Рахмат. Анан ошондой эле биз бул эмени турнирлерди Москва жергесинде, Орусия жергесинде уюштурганыбыздын себеби, алгачкы максатыбыз да бул ушул турнирлерди өткөзүп, ушул турнирде мыкты балыкчылардан чогултуп, бир же эки команда түзсөк деген оюбуз бар да. Бул деген мен мындан мурун 5-6 жыл мурун орустардын соревнованиясына катышып жүрдүм ушу Россия Федерациясында. Ал жерде көбүнчөсү командный турнирлер болот да. Командный турнир демекчи берде бир командада 7-8 участник болот. Мен жөн мындай одиночный турнирлерде катышып жүрдүм. Анан командный турнир болгондон катыша албай калдым да, көп эле тургач, ошого мына турнирлерди уюштуруп, ушу балдардын арасынан, ушу участниктердин арасынан тандап жакшы рыбак балыкчыларды чыгарып, анан ошо бир команда түзсөк деген ниетим бар. Ошол команда түзсөк, биз дагы ушул Россияда рыбактар, Россиянын рыбактары менен таймашсак деген оюм бар да. Ошол үчүн ушул турнирлерди уюштуруп атабыз. Анан бул турнир дагы бир жакшы жагы балдарына бир туугандай болуп калды. Ака-ука дегендей, жана бирөө дос тапты, бирөө үйнү тапты дегендей. Биримдикке чакырсак деген да, анда кыргыздардычы иштеп эле жүрө бербестен выходнойдо уюштурабыз основном. Иштеп эле жүрө берип, ошо выходнойдо келип, ошо рыбалкада таанышып, сыйлашып, бири-бирибизди таанып, азыр участниктерибиз мурунку турларда, мурунку видеолордо өзүңөр көргөндөй 15 же 17 же 18 участник болуптур. Бүгүн буйруса 20дан ашат участникибиз. 25ке барып калат. Азыр балдар пока келип атышат. Толук келе элек. Где-то саат азыр саат 7 болуп калды. Саат 9-дарда баштасак керек. Ошол биздин канал менен бирге болуңуздар. Катталыңыздар, каналды колдоп коюңуздар. Рахмат. Участниктерибиз келип баштады. Кегилер, катышкылар буйруса мына соревнованияга кегилер. 7 область биримдикти көбөйтөлүгө балдарды. Буйруса 20 адам болуп мына соревнованияда катышкандар. Кегилер. 20дан да ашып калды, деди 25 болуп калды. Бул улуг өткөндө канчанчы местен алдың? 3'tü aldım. 3-чү местен алдың, местен aldım. Буйруса биринчи местелер насип кылсын улук. Буйруса силерге ham. Балдар келе баштады. Акырында мынакта сүйлөшүп турушат мынакей. Мен кайда калган болот? Денскийде. Öyle kıyı olan var, hakkını açacak. Ne koydu? Yine de al. Assalamu alaikum. Sizin atınız kim? Dastan. Dastan. Siz de tanıyat kim? Atınız kim? Madambek. Ne ben de. Sırgabek men at. Hatıran aka siz. Sakal, yeng sakal. Mineden Tuşuna'dan geldin ne taraftan? Yok, işlemez. Şu kenarda. Sesleriniz geldi. Doni Alimbayev.
Ağlar Güzel bir oldu, kendisi bağırdı. Sizden bir tarafta. Nega yani ne puluklar var bundan da kırasa dernek tokar get kalam gel. Karo kayra ırgıtıp. Bizim юный участнигimiz Aslan. Kaçıkay. Şus mu oturuyor? Yakta bal tartıp kaldı. Primoy efir. Turnirге чейинки подготовка болуп аткан. Подготовкада азма bir участнигибиздин карма тартылып, бирок тилекке каршы балык качып кетти. Бул балыктагы старт берилгенден кийин түшөм деди окшойт. Стартка чейин балыктар дагы түшпөй атат. Капа болбойсуңар, көрүүчүлөр. Бизден кичинекей рыбагыбыз, участникибиз эң кичинекей. Атың ким? Мен кара. Арслан аты. Ты смотри сюда, эй. Арслан. Аслан, смотри сюда. Биздин эң кичинекей участникибиз. Айбек аканын баласы. Смотри свою удочку, телефон давай. Исманов, Сырғабек тартатат. Леш, карас, шундай балыктар. Ага белгисиз кайсы балык. Көрүнелек пока. Леш. Жулкулдатып атат. О, леш экен. Багеледат. Мына Исманов, Сырғабек. Бул турнирге чейинки. Турнирге чейинки. Леш шашып кетиптир, турнир башталбай эле түшүп калды. Ооба. Мына эмнеде сотрудниктер бар. Биздин машиналар. Burada sotrudnikler var. Onunla Ali buradan oturat. Gel balдар aksakal bata verip kaçsın hemen. Darıgar şu donuar versin. Daima unutmakta oynap kurup şunda tümleri götürüyorlar. İbredin kumasını kosun. Ama tüm kumasını alın bizim akavı kovup tamaşalar oynap gidiyorlar. Darıgar'a den sonu. Darıgar iyilik. Mesela mal oynap. Amin. Rahmat. Barыңarga omad, birinçilikler nasip kılsın. Endi razı olasılar. Ben özümden birinci. Bombalıktan aç karmağın meniki yani. Жиригавказ башталды. Men bardan сұрамын. Мен ең ақырын берді, аз ким ақыры чықса алмашалық. Хорошо. Men ulum var deyim, жүдет қой, сіздер үстіме отырып өту керек. Болды, Айбек. Biz razı. Gel, hemen Maşallah. Uzak ver. Sen okuyuyorsun. Жиригавказ башталды буюрса. Birinci Ulukbek. Oy. Oy. Tartar. Sen naburat kıldın. Aynadım kal. Algan olmasın ortaya. Dört eken. Dört. Bunlarla aklı. 5 bulat eken. Atasıyam şaşlıklar. Ha, ertege toy. Toyusu girer. Şu kapsılanan ne? 25. Alpar salganda sıra açsan. 25. Onu koldu görmeydi lazım onu batmaya Buradaki Jeti gel. Jeti. olmaz eken. Olmaz. Renata giysiz var çek. Kimde var? Var aka gözünü. Hakan'ın gör. 12 kere. 12. 12. Maşinada gelip düşkön gördüm. Yani yaraka. Durum. İşte giysiz var. Aha sındayım bir gün. 8. Ben canında geldim orada. Mama Sadık aka. Mama Sadık aka. Masada gelin. Bak al.
Bismillahirrahmanirrahim. İlk oynayalım olur. Bolar ya taka biraz maga yeriz. İyi. Bir offside alganlar. 16. Bir koyalım. Akırkını Maşallah. diyeceğiz. 16 ke. Aybek. Az maşa alma şansı da şunda. Ne akır benim başka? Taşınan 14. Ha normalde senin. 14. Aslan. Üşüdü de. Men de var Zamiraka. Rinat. Giy al, silah at atakan. Giy al. Donkey gibi zaten. Tom koydu da. Aybek. Tom koyduk. Zamiraka. Zapis ketat, zapis. Filtrovat etamiz, suylashganlarimizda. aç vereyim. Mafya olup ketdi. Bir anda cetini aldım. Oldu. Kandıra atqanlar açtırıldı. 9. Bunlar. İyi yani özü uçup düştü. Kaç ketken taştı deb turib. Qarmoqda turganda qochdi ғой, hozir bitdi. 13. Счастливый номер oldu da. Bir alam men hozir. Ey, o'sha tushganda berar tushganda. Özde peşinden düştü. Men jarma chiqdi. 10 bosun bu. 17 kel. İyi ahır. Aybek Aybek. Sen 14 bol kaldın şunda. Kim? Ular edege. Men bugün kaymak dile salmay. Ulukbek 88 gelelege. Ben kazan. Yok. Nereye kadar oturacağız? Çık. Alaka kana? Alvaro. İkinci vergile mi? Ayak ikinci Açam karta kalı yurtuna ya. Ona gönderiyor. Qancha? 10. Babur. Hayır. Can uchastingiz. Makanda. Masa. Yo'q ala. O'zi yo'q. Mafya bo'ldi. Hech kun 12 Obası. 6. 15 13 tane. Siz. Miguel Diaz yerde değil mi? Neçe? Zemin. 9 ya. Vay bu nasıl bunu mıncık kulak taşarsın abi. Честно. Bizde yapmazlar. Даже чем на Кыргызна кызыл линиясына кыргыз чыкканда ошо кара. Matel taşarsın abi. Matel. 15. Kendini alsırak koşuyor. Paça değilsin değil mi? Paçayı al geldin de. Birge geldik, üçümüz birge geldik. Kaç parayı? Ay! Espolan kahretsin. Cenab belki. Ekidi. Eki. İyi yani bir koşuk var diyor bu da. Nege men jalaptı ne? Nasıl? Vatır. 70'te jalap. Vay koydu. Bir. Özüm mü? Sultan özün. Özüm mü oldu? Bir men oldu. Zapis ketdi. Filtrovat etdilar. 3. Sultan 3. Men aytdim mı? Zayrakacha. Biri grogoz qaldı. Zayrakacha. Zayraka bak jasay qo'yibmiz da. Zayrakadan al. Bilen jasab qo'y. Kaça kadar? Hey men canlı olur. Ha, kaça kadar? Kaça gel? Yok kaça kadar? 13. Zayraka. Sen kaça? 3. Zayraka jazılib var. Короче, 1, Rinat'taki 2. Ha, bu bugün boş o'tmaydi. Kecha. Kaça oldu sen? Qancha oldu? 5. 5. Zayraka 5 deb yozib qo'y. Eğimi bir öz kaldı. O şundan kaç sıfır çıkmadan mı? Sırgabek ortada tuş gerek. Barını üstüne kılıp tartışka. Ya hazır bir adam. Hadi bir adam kaldı.
Ошол Айбек ака, сиздин жаныңызга дагы бир адам отурат, ошого сиз дайшылында отурасыз да? Ротты мен ортодон ачык коюм да жүрүп Ортого бир адам эместе коесуз. Турнирибизге старт берилди. Экинчи сезондун финальный туру бул. Балдар нагын ыргытышты. Ринат Сүйлөкбай. Мен атым Кармышаков Ринат, Өзгөн району Куршабай айылынан болом. Мына буюрса бүгүн акыркы финалыбызды өткөрүп экинчи турдун. Ушу менен буюрса кийинки жылы жаңы турдан жаңы оюнду баштайбыз. Бүгүн игроктор келди. 22 оюнчу бар. 22. 7 областтын бардыгынан бирден чогулган адамдар. Силер да келгиле, кошулгула, ойногула. Рахмат. Ийгилик. Биринчи месте насип кылсын. Рахмат. Sen karab tur buyaklarını ben kettim. Video snimat etayım. Allah olsun. Nursultan'ı tanıysınlar. Talaski парень. Ulukbek tele tanıp aldılar. 3. mesleğini algan burunku turda. Zahir aka. İyilik aka. Бұл жаңы участогыбыз Нокен району масы Бабур. Эшболот аканы танып калдыңар. 3. месттен эчкимге бербей жүргөн акам. Бияктан Дони Ması ayılı 5 koça. Bu kişi bizim patriot kişi Korşunbay aka. Ya assalamu alaikum. Qanday yaxşısınlar? Gelgile balık qarmayız. Bak Ulukbek. Aşpazçı ayağı bir turulda sponsor etip özünün canından aş жасап берген балабыз. Мына бүгүн дагы буйруса Улукбек казанды алып келди. Тиякта турат. Бүгүн буйруса Улукбек, анан Дони экөө эки казанды эки жерге асып буйруса ашпасабыз деп атышат турнирден кийин. Бул баланы да таанып калдыңар. Бул Алмаз Базар Коргон. Bunları tanıp kaldığına rüşvet. Tümbayla kaçışıyorlar. Hali var. Assalamu alaikum. Bu kişi Noken rayonunda Maysul ayılı hükümetin. Atınız kim? Batır. Batır aka. Kanday olur da bir söylep koyun hemen isteyin. Мәзілер. Fakat Abu-Hava çiçeği savuk gitti. Yaxşı ha? Yaxşı kayıt. Malaka. İyilik. Bak, Qo'shqarata ha? Özgün. Ha, bizga bu guyolar Noken rayonunda. Atın kim ele? Dastan. Mobaltı kim qarmab qo'ydi? Ko'rmay qolibmiz qo'y. Bundala tanib qoldilar o'shat. Burungi turda qatnashgan Munar. Bu yoqdan hozir ham buni tanib qoldinglar. Biz bardiklar turmuzda qatnashib keldik. Botir Noken rayonida. Qayrmoqlari ko'rsatilgan. Jayda. Mağalı görüşüleyen aka. Assalomu alaykum. Yana bir marta bizimizlar, hammaga omad. Aparatlar otilgan joyida. Bahram aka, bu Noken rayoni buldagi. Noken. Assalomu alaykum. Sadiq aka. Bakkendan Bolat Bulakos. Söylep qo'yganmi? Men shu ошущенияларды qanday bo'lib o'tadi? Zo'r. Yaxshi aka.
Yaxşı, bar jok. Ballar menен çogulup turun ötközüp atat. Juda жақсы. Sizden narıkta kimler var daha? Aybek var. Dağıçı. Balası bu. Başka joğa? Men 16 ol 17 yılda. Var. Gelasizmi? Qarab keleyin. Bu yoqda daha bir 2-3 yaşlıyız. Görsa bari жақсы, kishne pogoda bozulup turadi, gündür ko'k. Görasiz. Balık biroq birden ekidan qarmab atışadi. Görsa жақсы эле болот го деп ойлойбуз. Qarmadыңызбы, qarmabadыңызбы ушуну айтыңыз. Эми атты эми болуп калат. Тура сейин башталды да ийса. Баягы ассортимент, ассортиго, а? Кызыл курт, ак курт, ну не? Чеснокунан сала. Чеснок менен сала, аябай. Bu orusунун балыгы сала жеткен да? Аябай. Halal продукция жокпу? Бар. Барбы? Атты бар. Ал. Nursultan var mı? Nereden mi? Bunlar al çıkatan. Oh la, alçı. Ay ya, maya kaçırırdın gay. Ay, hatta kişine көтөргөнүндө. Çala. Kaçırdın mı? Ha, üzülüp gitti de. Ha. Wow. Ulbek. Radin lan bana. Var mı? Primo efir voltatta. Kapsalgının açık olursa diyorlar. Neden çıkıyor? Bağlı kendi. Nereye kabar? O yayda kabar, köket taraf kaç. Normal geliyor. Ha, canla çıkarasın uluk. Çıkarasın diyor. Denki kayırmak kırıldı. Yıldıklı kayırmak daha yıldık. Em kötü. Kötü alasın. Nane, üstten örgeldin. He. Projekte de siz bir an, söyle atladık. Ha, malades. Yemek kalmadı. Karmağım geldi, karmadım diyorsun. Kazgım geldi, kazam deydi. Ha, men qarab qo'ychi. Ha, malades. Balık ki savalayla aldı. Sayaraka siz Papulovachni qarmab o'tasizmi? Yo'q. Bana bir prikol da var. Aydınlamazsınız. Var mı yok?
Karmadın mı? Bir an. Yolda Tuluk var mı? Var mı? Aman Allah'ım. Çok iyi. Hoşça kalmağa çok. Var mı bunlar? Murat anla da yoldu. Vatko? Ne oldu? Balık sen su tutmadın mı? Su. Sizin hali dostunuz da. Aybek dostunuz aldı dosyayı. O yakta. 6 onu karmadım dedi. Ha? Koy. Gördün mü? Yo ama usulunca taktı. Ama kıpkızlı gene bu balık. Nada yazıldı. Bugün geç kuşul balık şu. Vallahi yadak etti. Yaş baladaga kançanı karmadınız he? Ah. Ratanmayan birçok cadar. Bugün o şey ne interesli olup gitti uluk. Interesting. Pagoda. Kilosu yok. Pagoda öldü. Ошондон красиво тарткан. Taktasın. Taktan mı?
Oğlum var mı bir değil mi? Altı gün arma koyun dedi. Odan beri daha çok Aldı ha. Boş oldun mu? Nasıl tuzu bırak da? Ha çok normal leke. Çıkaram. Akın yok şu baltı. Akın yok. Aman gitti bu. Okuyun. Yürüyüş gerek yani. Sadok öyle salıp koy şeydi. Bana bağırıp gelin. Haber var. Özüm düşün. O batak yine bak. Ya tamam. Herka gele koya. Gelir. Ha. Dur. Niye kaydın? Ha bol. Doma. Menke. Bana. Orada mı fazla müzik? Ne? Öyle mi? Vallahi resmen attı. Altın seninki? Ben bir parmak koy. Ağzını 120 al çıkamında. Hadi la. Haklılar. Kilo 970. To'xtayt o'zi az to'xtayt. 2 kilo 965. Motor aka. Barba aldın mı? Ne? Alar desin Akram. Bayağı o şey gelecek. Video tartılıyor Akram'da. Mana. Tartqinsin ukam men. Tartıdım. Mana. Bu ham bir gashti bor-da. Rinat. Bording arga omad. Mana shunaqa kuboklarda ichaylik. Uyuşturgandan dakan uyuşturgular. Uyushtirganga ham rahmat. Patir. Demek. Sen ham oyog'ing bor. Abi kuybaş. Mana qarab qo'y. Organizatsiya. Tamam tamaşalab koydum. Ben zarılıyorum. Ben zarılıyorum. Hayır kapı. Atranka gelin. Zamraka уже маринованный. Qara gaptalashdi. Ha? Zamraka o'tiradi, tunkiy qol. Zamrakang ko'ra olmay.
Birinci orun var yani. Так, ушу менен быйылкы жылдын соревнованиясын жаптык эми бүттү. Эми будан бияка чыксак чыктык. Эми күнгө погодага карайбыз да. Так. Эми победительдерди эме кылып коеюн. 3-чү орун 16-чы местадан 17-чи номер менен 2 кило 965 Батыр ака. Абдрасулов Батыр. Bak kanetler. Nereye tutturayım? 85 kaç lira? Tak 3-cü Yağı öyle, nerede öyle? Kayanda mı? 3-cü orun. Nakap tuttayız. Ulup olsun. Hadi. Arkadaşlar ulup olsun. Yaxşı günler geçtirdin. Ulup olsun be. Andan gölün. Sürekli takip koysan. Ya asıl çalışıyoruz. O video takılı da. Tak. Ne değil? Hazır hemen. Belgende. Süleyt hazır. Barışat ana. Haydi. Ekinci orun 6-cı mestadan 12-ci nomur menen 4 kilo 160 Almaz aka. Ya bilet oldu. Hayır aka. Bulup olsun. Yaxşı günlerde. İkinci orun. Kalça koyarız, kalça. Kolça koy. 1-ci orun 11-ci mestadan 14-ci nomur 7 kilo 585 1-ci orun Aybek aka. Aslan. Aslan gel. Evet, kan balası. О, это тебе на первое место. И это тебе на учебу. Выше подними. Выше подними. Evet, ağzımızda açıp koyalım. Süleyt. Нет, ну цифры-то пройдя была на самом деле. Победитель. Evet, birinci orun. Ana, Aybekan'ın balası Arslan. давайте. Ссылку İkinci orun Almaz. Да, бычок. Üçüncü orun Batır. Gel, стоял. Aybeka Özdağ Bak gelip Emre. aldı. Yılkı жылдын эсебинен оюнда бүттү. Эми кийинки жылдыкты чыдамсыз менен күтөбүз. Эми ого чейин дагы досторду, тааныштарды кошсок. Ошо. Saçmaysınlar. 3'te var. 3 mu tane? Все. Кубок давай. Ne okuyor? 3 kilo. Mal. Бергенде. Эми победителдер бир-эки сөз сүйлөп койбойсуңарбы? Айбек. Айбека бассаң батыр Быйылкы жылдын мен сөзгө жок болду. Эми жигиттер, Ha kuboktu ver bu. эмейден. Жигиттер. Мынакей сезон буюрса мынакей ынтымакты менен, жакшылык күндөр менен мынакей бүтүрүп алдык. Эмки жылы жайга тынч аман, эсен аман, баарыбыз ден соолукта, тууган урубуз менен, айыл апабыз менен тынч болуп чыгалы балдар. Баарыңа ден соолук. Ушу уюштурган берде эң жанагы кээ бирде всех не угодишь деген орустар сөзү бар. Кадиги Ринат менен Сыргага чоң рахмат. Ушунчалык бирөөнө жакшы көрүндү, бирөөнө жаман көрүндү. Ушулар молодец. Ушинтип уюштурушуп, баарыбыз башыбыз бирбештер эмесем, кимибизди таанымак элек. Мынакей жет ошкон эл болуп таанышып, мынакей бир туугандай болуп калдык. Мындан бияны дагы ушунча жүрбөстөн тааныш болуп эле кругубуз обширно боло берсин мындан бияка. Анан эл журт Кыргызстанды тынчпасын. Давай. Кийинки жылы эсен аман жетип баралы. Айбека сөзгө Dosum Batır. Мен дагы ушу Айбек айткандай эле ушу жамаатыбыз кеңейе берсин дагы. Көп дагы жерде эле эмес Кыргызстанда дагы көрүшүшүп эме кылып жүрө берели. Каерде болбойлу тынч бололу. Тынччылык болсун. Toylar basın. Toyda kızmat kılaydı. Aslan да. Kolçak ona video. сыныкка чөтөбүз. Буга мен онун күйүп үнүлейин деп атам. Капок. Ha ballarız. Loftu başladı. Buldur poğulumuz oluktu. Arkasında da loft buyursa.
Молодец. На. Doni Бұл досуыз спонсировать етіп өзінің атынан ловкіліктерді тем бүгін ақырғы финальный тур екен деп полный расходты мойнына алып өзі ловкілік беріп өтеді. Қазан кішінекі болып қалып, 2 қазанға от жағылды. Участниктеріміз көп. Сол 2 жерге от жағылды, 2 қазан. Аздақта шашлығымыз бар дағы. Бұйырса соның жиынтықташы тұруыз вообще жақсы өтіп өтеді. Sen anayına piyasa bol. Бата қылып қойың. Birinci doniga. Birinchi nimaga jamoatga bildi vaqt. La ilaha illallah. Baptıra. Banda. Amin. Daima çünkü oynar kulü daima tutmakta duruyor. Çok doğrular. Şu cümlelerin süzülmesine. Sizin bizim oğlumla hem bayağı ayven aytmak gitmiş gelgende tarka ketmek isteyem halini sorunu kasası yaptığınız sonu tutturup bu işin biraz da değil. Çünkü unutmakta oynak duruyor sizin bizim oğlum. Barın arka gelgenleri bırakma. Oğluna ibret unutmaksınız. Sen oğlum ha. Amin. Hayır bir adam kazanır razı olsun. Sana hem rahmat. Yetlesen kileyen Kudayım versin Allah razı olsun ama. Septer aşıp taşıp. Resamların kavul olsun kan. Türk bu ben soğuk doğal yüzünden bana takılmak. Yotargan gol etmezsen şu cemaat bilen bardı aka ukalar bilen şu bardı niyet qanday yaxshi niyet bo'lsin. Yotargan gol etmayursun kan. Hamisha shunday bo'ldi. O'zing aytganda doni bo'lib yurib. Aşkı aşkı biliyor ki. Allah razı olsun ki ama pek var. Aslında ya daima toylarda aşkın oynak biliyor ki. Ben soğuk. Rinat münasib kapita dua qildi. Bitta ağaç yaşayıştırgan baldardağı razılık olsun. Balda bala chaqasi tuğan uruğu ata-enesi bilen Tinç bolğuna uşunçu uyuşturgan ekonoyam bari razı Allah razı olsun tinç bolğuna. Netlise size versin. Daima o uyuşun boldu. Bakayım katına vakti Turnirlarda ham javob. Amin. Endi aka jamoat o'zga. Aka jamoatga. Boldu. Baring arga rahmat. Kelgan qadamingizga rahmat, qo'noqlarga. Amin. To'ylab kuljergile. Amin. Bunlar daima versin. Tinç bolğuna ibret tutmak. Amin. Akıbatınız olmasın. Rahmat. Ынтымақшылығыз өсе берсін. Rahmat. Assalamu alaikum жамаат. Мына буйырса бүгүн быйылкы 2023 жылдын сезонун жаптык. Буйырса эми кийинки жылы 2024 жылы эрте жаздан балык башталары менен силерди күтөбүз. Бүгүн анык жеңүүчүлөрдү аныктап алдык. Ошо не десек? Assalamu alaikum. Ben Sırgabek. Turuz жыйынтыктадык. Бул жылкы финалный турду баары жакшы өттү. Призерлор аныкталды. Ошондой эле балдарыбыз бардыгы жакшы жамаат. Бүгүн көп киши келди. Эми мындан кийинкисин күн погодага карап может балдар уюштуралы десе уюштурабыз. Болбосо эмки жылы жазга калды эми. Дагы турнирде көрүшкөнчө көрүүчүлөргө чоң рахмат. Подписка болгондорго чоң рахмат. Каналды колдоп көрүшүп коюңуздар. Рахмат.